Pemirsa Dinas Kesehatan Kabupaten Badung baca ngewangun sistem informasi Dinas Kesehatan Simdinkes ring warse kalih tali 3 likur nemangkin. Program ini ucap wantah metutujon untuk ngelimbakang ayahan kesehatan ring Badung mangde sayan dengan kerah kerama. Kepala Dinas Kesehatan Badung Dr. Made Padma Puspita Mausang, sistem layanan kesehatan terintegrasi Inucap, nyarengang samian bage. Paiketan dane ngaptiang rumah sakit puskesmas tur klinik side meperkanti becik. Pet prade wenten kepanggih kasus DBD ya diastun ring rumah sakit swasta, langsung kauningin kantos ring Pantai Jumantik. Tios punike identitas pasien taler jangkep kaunggahang. Sistem puniki mepaiketan sarang ambulans krame Badung Sehat KBS. Identitas pasien ring rumah sakit ring di Jamagenah. Kaunggahang by NIM by address. Simdinkes pacang nguningayang antuk baga ambulans KBS. Asa punika taler paiketan dane ngayahin on call center. Ketua DPRD Badung Putu Parwata nyokong ring sajroning pemargi program digitalisasi oleh Dinkes antuk ngicenin ayahan Inucap. Rauh mangkin makesami sampun merupa digital dadosnya nih program Inucap sampun sepatutnya nih kemargiang ring tengah ing krame. Putu Parwata taler ngaptiang mangde panglimbakan rumah sakit petang miwah abian semal dikelis kapuputang. Dan taler ngaptiang ring suang-suang puskesmas presiden ngicenin ayahan ring sajroning kecamatan. Belanja modal indik peralatan pabuat tambe mangde digelis kemargiang santukan indika Inucap titah saking presiden. APBD sanis sampun ketetapang taler mangde digelis kelaksanayang. Parwata Bali Pos nguningayang.